Halo bro dan borong, welcome to my channel. Kita ini aku akan beri episode. Dekawik lat kebabila bahkamai besar. Silap tegah si benai dan kebabi si pendengkam si bodem di ekonomi sistem kebangan i tapi mentak sini. Kebangan seperti i. You don't even need high Hanifa qualification. Hak por ki mentah hidangkan qualification banyak ikam di bahe-bahe hendrai hak hakanik system kabangan pen EAP dan kam jadi kira. What you need to have is your smartphone. Teka ke bapidan kam bandon ke bapidan kam bandon ke datang ke smartphone. Tapi and just follow the system. Entah si follow the system pin sayo ya kata kesilah kasi. Teh kendiat dengan niat hui fisya pengkene ka business plan juga perbaim international system. Tengi hang idan hang ka perba ka level 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Teh haning idan ka self upgrade ka rank, number of downlines, fast track income, entah deka auto pool income maka team performance ngan sabat ngan batay bikin berapa te hang ne ban long member jong ka per dan kamban activate la menur life holder la habis dia kalong araja aspa sanpeu kane kalong lifetime investment te onda pila dep activate pila la ban tre kane te pila la ban share te minimum ban share kalong saungut nrai minimum kata dari maksimum te ani it's unlimited pila ban share ka pila ka pimon te ana menta pila yo sangut te man la uai pa uai bre pio kanu dala $100 agane ke fast track income i pen yo e kane kad ke income jong pi hang ne ke fast track income te ka $100 into 4 kalong $100 te pisen dia kalong sa haja spa teka autopool pada ka autopool jo pihang ne pinyo kanu laifu alak prapu kandai hajal aspa laifu kane kan saban automatic hapo ka account jo pi te nantap ka team performance jo pi pade naki ki number of downline jo pi kanu ki number jo downline jo pi pidon te perkane ka 1.25 kan sa pinsayo haman na way pa way ukli beriu ukli downline mentah si bukan si pengut pelayo 10 into 1.5 kalong kat $1 habisan dia kat $1 kalong kendai spa laipinyo tem katoka tim performance tam mentang ipoi se ka level ba apa deh mentah pila poi level ba ngikut ka koral pila invest pila upgrade ila deh $10 tem mentah pio member saw into saw balis na kane sangut nama balai sangut pipa ini saw into 4 into 4 de nama ba ini ki sangut kilek kembali mapi ki wanda sangut wanda stiro wanda biang sangut takada 4 into 4 long 16 then onda pila upgrade kane ka $40 khot ke koral tementa ka dollar jopi kamne su ta khasan dai pila yo kano arpo into but kini kita downline jopi kilong along la spa arpo dala bisa dia long kano araja abusa hajar menta ona pila po kane karang koral te pila po ka auto pool jopi kalong 1,31,55,000 then taw ki tim performance jopi pade kano ngut pidan kadre ngudai te can rew into 1.25 kalong $4 pisan dia kalong kat spa kan te menta pelayo kano pelayo kano dollar lai spa arpo dai te menta ban poi si level pidan kamban upgrade sa level ba ka ba lai ka dai si spa ke khot ke ka onyx te menta pelayo tam ne pio hang ne kang ne lai spa $4 te aspa dollar pila laban pila ben invest pila ban withdraw ne pila ba ka balik ka pimon te
kane pada sispa dolar mentabila upgrade kan kena sakawai pat kena ba dolar jampi kena he ten na way flick kat ka unix te mentaki namba jong gi download jong piru hang ne kan rew into 4 kine halai kan rew into 4 balai kan rew into 4 dai namar kine ki kan rew ru kin saun ra kin saun ra mana way pa way kin ra sa sa ngut he takadaw 16 to 4 long and refusauแต่มันตากระดลาจมพีบาลายกละในกอาร์เพวกละปุยชกะสันเพวแต่ได้นำมาบพีละอัปเกรดเอลเดชกันเนกะกัสทาร์เลเวลก็ได้ก็ออนิกส์ก็ตา$100 ตากระดาวแต่มันตาพีmultiplyกินกันในอินคัมก็จมพีสันเพว into 64 kalong lai hajar as $4 kepisahan dia kalau kena alak sapau hajar keแต่ออโต้พูลปะได้พิกันopinio lai krul khandai pulai hajar khandai lak khandai pulai lak khandai pupra hajar nyospa lekane ka tim performance chapi ka kain bar ki number of downline chapi 64 into 1.25 kalong prapo dollar te ka pisa india kalong no rew hajar tengin wan menta saka te menta pila iyo kano ka dollar chapi pila poi lai hajar tam dai la palat la iyo lai hajar aspa ka dollar chapi menta pila dana po ka account chapi te menta pila laban upgrade no si hajar sakawai pat ke level kuat kenapa pinhe ka kinhe ka dollar chapi menta pila iyo ban yo kan no senspa dollar pim menta pila increase na kasan pro syaka senspa dollar jadi nama balai pila kiu syaka ne ka level pila upgrade ila de syaka ne ka si hajar dollar ikut kuat stay menta kini number downline chapi 164 into 4 kalau aja senspa aja aspa senpenriu kini kita download chapi te menta pila yo ka pada nama pila upgrade sekane siaja te pika kene ka dollar chapi kala he senspa into 256 kalau kano $128,000 kane ka $128,000 entah kepisan dia kalau kano 96 lakh autopull jompi pada kane ke bawah automatic kalau teli pos pahajar lak crore 39 crore lai pukandai crore lai pulai lak prapu nyau hajar te kane ka tim performance chapi ke dong kanungut ki member chapi aspa $7 into 1.25 kalong lai spa arpo dollar kane tanaki group jampi ki ba pi trade pika pisa india kalong hapusau hajar menta pi poi se kebenta abasan te benta te hang ne pila palat ya kane ka ya ki si hajar dei pila poi adu silak apupra hajar dollar yang mu pila yo pila dan bon bah ka pisa ta dollar happy tementa banlek banyo sekawai pada karang taka amithis kadai pihaban upgrade ya desa kan kasan hajar ki khot ka amithis taki member jong pi kilong aspa $7 into 4 kalong si hajar pusau te anda pila upgrade kane san hajar amithis te ka dollar jong pi kala he te kala poi kan no poi al hajar senspa senspa into bat ki downline jong pi kene si hajar pusau kalong ke teli pos pahajar lak alak $7 hajar alak $7 hajar dollar kapisa india para kelalong kano teli pos pahajar lak crore si crore
92 lakhs kane pila yo ka visa India jongpi te mentaka utupul jongpi pila yo kano terlipo 4,000 lakh lakh crore te menta pila poise kane ka amithis $1,000 pila upgrade ilade te kini nambal downline champi arhaja sanpandriu into 4 kalong $1,000 apusau te kane ka arhaja $1,000 champi klahe kane kalong bej mana from each person naman haman na uway pa uway downline champi pinyo kano arhaja sanspa namar ba pila upgrade ikane ka sanheja bej mata klahe ba tem ban multiply kane bar ki downline champi kiyo kano alak $1,000 bisa pareng bisa India kalong sikro khnai pu alak teka autopul jampi kalong 1,96 terli post $1,000 lakh ke crore 10 crore 1 million 1,096 lakh 96 crore 69 lakh 35,000 tekini kane ka autopul kan one directly sapoka account jompi tekini member jong di downline jompi into berkine pinyo ka aspas apo bag pesendia kalong nai pendek hajar tingin wan sekata ka kaleber ka bakhatu kata ka dikot ka tupas khot ka tupas te have upgrade yade kano $10,000 demen tapi la don kano dollar hang ne pila don kano dollar alak $1,000 ne klasuk ya pi kumno bapin upgrade dia la de sekana $10,000 namar bapila he ha ka income te kane kalong tekini baju downline chopi $1,000 apusa into 4 kalong $1,000 kandai pendriu tang $1,000 pendriu pila $1,000 kandai pendriu pila he bagi income chopi dan mata pila yo kano $1,000 malau klik malau way pa way klik beriu multiply bagi number downline chopi kalong kano teli post $4,000 lakh crore 2 crore 48 lakhs dollar kataro dollar te bisa India ya kayaknya kene teli post $4,000 lakh crore 10 crore 1 million te kana first time income playo kana 1,053 crore 60 lakh te autopul jompi kalong kano 5,093 crore 38 lakh 70,000 kene playo kanwan direct autopul kane ka automatic te number downline jompi multiply by 1.2 definisi yo kata 120 by persen dia kalong by lakh prapu $1,000 te menta bani total ikane brokhoit la kumno pinsayo ba ikane ka 173 million kane ka pinsayo ka pisa japi kane pas fast track income bara kane ka ba kane ka autopul jampi la kumno pinyo 6 million sampai sisa calculate hidalade pinsa songtu ne te kane kadai ka business plan jangka in Perbaim International System. Piwanda peloktan samut nagane samut yo kasan. Te uneru sonra samut dah kabala kunta pinkamai Asia